rumuriro siasa ara tukadra tukararia mantu kathomba gintu kiambere kiri urimi bwa marigo tukaretegera inyamantu jege majani na nkoroki arimi bara bethagirwa bena ng'ombe sheria kinyama zezo jonde tukadra tugukuretera atongeria baku bamone ya biashara ruterero eria bange barongamirite factory cha majani na nkoroki bange bethagira bakethuja na gutegera mantu jege urimi bwa marigo baba bonde ogoroba na arua okadrwa uri nabo imwe kwa imwe kuma makazo Fortuners ndene gicigo bunge gya South Imenti. Karibu sana mbethiro nge kutaragiria mantu kathumba ora kuthirita gwikara na gutana mbere ntere mwanya cia county ya Meru na kinya ome ya county na arandiki beto banteto barekete na kwamba kambe gutigira no kwamukira report cionthe ore cikurikia na gukinya mbethiro nge kumanyithia nteto cieto mbambetaga Dennis mutuma muthomi twambire na ripoti yege mathina jakari na ria akaribetha bethagirwa barendene ya wadi ya Nkondi na mono bara bethagirwa barekire mutaratara zo tumiri boroze ro kiaga water project ne bakoria kuthirikirwa project izi roze ne kenda bageta na mbere na kugwata roze ro kubatetheria kiri urimi ne arabonekene punene sana kumeneria MCA wa Nterechi ya Nkondi Gitonga Kithuka uria agukonanwa na project izi bari na governor wa county ya Tharaka-Nithi Onesmus Muthomi Njuki arana ne barombeta atongire babo baire gutigira ne bagutonyera na kubacokanire project izi ya roje rwa kiaga water project kuma county ya Tharaka-Nithi ndagara wegona no guturugurira ntato cieto cia Meru TV mugwanja na report yu mbeba wande omo mukamete wa roye rwa kiaga tio gotokothena na roye rume anke minge bwega twekara tukethia wana rwitu avire na ari nteki kwani nteki yo itwakerwe lakini kuma kwa wanotie bonge tweragwa ne alimere guno ntotwerwe wera yonde nu ere konia MCA weto Gitonga na Gitonga tiebwe gototethia roiro tothenetie gokobwega no ntwana kora tukugenda tutiona kugenda utaro etio antu bakaro itwabenire na ndoya na chome gwe to kama tereta menda gotio ntuto kuona tethio no bokusu no mbio pipe sini cia to barangirira cia yere to kono ntutwera kwena roera rotabrekirwa abati gukorokera ro gatotethie ta community tutimena tare avire to twaski twakera na otieno kama function na kana otie buto menyaga ingwenda akorie Gitongare royero ro kuringana na ara twatigere abangete gutwera ata kusuroye mono royero ro kiagara kole mi batwera bora batotethie no ntitwinyerekete tutikwana bakoroda tukaleta totena buru tomba koroda wanakola mikwambere tio tweka ndena no ntwana njeri tigokire totiana kugenda kudio tando yeto thamba aba yeto enageri batorothere oje turemenaru turi anto bena inya ya kurema tukona rwe rwa kurema ona iro bibi kwa tukaperua tutuko twena bieto turemete tukarema tukarema nyanya na tio tukende tukona chabuni tutotinda kuga nanta tukuroba into bieto ona marigo twanda twakarata ara tigania bego botiere bagangirini twena inya ibatoro bya roje njoke nwe agotwera roye tukukauga njoke goko roye rora rwajiro kondania roya na chonko ntime agwe no aretire kana tareta na ruru ere rwa mbeta mundu ora atamba kuthikore akanyamoga gwa weto gakorugura iwata ene weto iwata atikunda roye roru na atitatio gona gakaruga na rutato kinyera kwa gutio twena thena para bakoruana na atristi anto bana ara koraya na bibagora garoje twende rwe roye tugatele kanto beto. Alright, kuma kiri ripoti yu yandagara waigona hatuwerekere monka kiri ripoti yengi o county o yu ya Tharaka-Nithi nera mujumbe umwekurunda ene county ya Tharaka-Nithi Susan Ngoge Mwindu na ndiretu wa Kiromba ekuru na nkurukia karibanta erizi gutigira nipa kukwatanira bare ya mwena kuthandeka ikundi bila bijikene mwanota CBO nikenda bakethera bakiguneka kumane na mbecha chetrikari iria chijikene etangaf akiaria kagitana kara aranenkanagera nkurukia chiringi ngiri 120 kiri gikundi kumanya kana ta 13 United CBO Susan Ngoge Mwindu nugete ati ikundi bya CBO ni bithagara bigitetheria anto na njira inene sana nonto ne wabathagara bakiona twanya to kwamukira mbecha ira chonde kwethirwa chikirekerwa ni thirikari Wibu mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi Susan Ngoge wa Mwindu athokirwe Nterechi Kamwimbira ari wandie gamba ng'ombe kagita karakwirite CBO ya 13 United cheki ya shilingi 120 cheki ya kugura matangi maroje mara makabatetheria kiri wandi bwa miti aratoba nenkera ngiri 120,000
bakiuga simbi ino yena ikundi 18 bira bigwatene amwe arakinya simbi ino yena nkurukia members 350. Simbi ino twambirie nguvu kakurubu kanini gandu tathate kandu aria mena disability no tikauria kwa igu imwiri twarigania kwambirie tuona twi andu thate tutikanda gukaba itura riri yothe twerana ni twite arate tu group jingi twajieta twamanji nguvu 13 twabitwa certificate yani kwa 13 United Symbio ya enando around 365. Gasusani aratumira kanya gaku kuruta mbito kiri ikundi bira bingi kugwatanira na kurutha Symbio ta ikundi bibi bya kuma Kamwembe nikito minpoint karenjanto bombe ta 13 United gichini Brother te Symbio kundi ari kuvibi onde bikarotha Symbio anto baba ongeni kundi 18 kundi bya 13 da ino kundi 18 bya tuke kundi kemwe ta 13 United ngiba gacenjeri tonde beta 18 United kiuga kagita gaka ikundi bingite muno na kogu kwena umo boko bitethia wakira gikundi kwe kundi karamu raba gitawa kagendo women group kenge karamu kireciani gitawa mugendi women group kira kenge gitawa kanyini kadogere kadoge youth tu wana kira kikimwe kira kigetwe kugere mbroki watu wana kira kugere mbroki ni tore mwe sakta kina sub location ukenderi kundi kinyama na mere sub location ni kwa makrongo na rawa tori kundi nda team ni tore mwe ti kundi atare weekend aya na matumbu atolea toka ba mauti patine na mongo rubuni kwa de Symbio kenda ku support na koneri anto Symbio ndio jia ende Susani augite ikundi bira bikarutha Symbio akabitethagia kibwake Symbio ino ya 13 United augite akaminenkera tenti ya itega na rimwe yenjire imwe ya kubacokeria nkatho Symbio no turabunda bwathire bwa Symbio ndaugire kunde kunkanika banikaira kiwa muntu tende tanara ganga twathire twethira anto 556 anto 556 kiyoka bangi mana mairo na bakagana itikinya no mbio tukombegwa lumbera ona bora bogire tukatugurudire bungi ono ndo bwake waya kya ko Symbio dedi nkarekaire choke mbariongera wakaire na tent ber congratulations anti ba emulate anti ba kopie bobo korera kuretere bora asante kutobotuika Symbio na emde twekengerekano ya Symbio keripo Terameru TV kuma Kamwembe mbita murimi wa Mbogo tukiuma kaunti ya Tharaka Nithi twithire tukiringa katoroge tumwe ko tucokera munka kaunti namba 10 ni jirara ni kaunti ya Meru ni aria nyuma ya uria wari governor wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiraũ Munya kwithirwa akiuga ati governor Mutuma Ntwithingia ni governor rokethirwa ari gitine kiri miaka iri akire tigere kana gutumira rieto interim governor na ndeba mabakari kumantere chegembe ne bachumiretie na kumeneria bunene miereje ya Peter Munya kuringana na karipapa baugite ati governor Mutuma Ntwithingia na batere kwithirwa akinenkerwa kanya gakuritira Ameru ngugi ni aria nande barombete kinya Peter Munya amona atongeria bange bonde gutiga kuringa siasa bakiuga kagita ka siasa katakinya na governor Mutuma ethirwa akinenkerwa kanya gagutika gwetana mbere na kuritira Ameru ngugi mukiru wa Nkonja na ethirwa akitomanganira ripoti una njira entariro ndara kinyare kurwa ri ara kampeni kantia twethinja we kanya kawe wakagatia ate hawe ni miambo ya wari ngavana wa mbere ya Peter Gatiraũ Munya ya kuwa ngavana Mutuma Ntwithingia ni karete na kwa miaka ile na endi ni kawatilite mwaka yo 2027 na wene yete kumuritetene onto akariba ntere siembe baumirete na kumeneria rwaria ro bakiwa kai Mutuma kanya ombe kwethera kiritira Ameru ngui Munya nwe agasumbura Mutuma ari ngavana utibwa tutetherie na niyo no thugiri mirane okateria munene anene no tugire makateri na kuroru na airport no twigire makateri Ntwithingia arutire antu ngwe no nto Munya thimbo twira muntu eto no miagele awe to mwere arethio na ithene ne atiere ukumie Meru na muntu Mutuma gavana to moya karite ngwe tona ne kobua miaka yete mwangu ngwerenge andele ngwe gerenge Meru eto antu to mwendete engavana eto ko Peter Munya kachoke muchi anto akura
Bwanta imotiere kenge kolsio. Nare kanthakacia tuciataria twecongere ngui. Oriu bakiari ni bawete Peter Gatira Munya nombete kwethira ikira miru thinene na muno kinyera ya mira. Odisi antu ethingia gwa ingabano miaka ele na nusu kana ingabana mwateli no komenya ya ukiburi kiu no kemunya njiriria akio 2022 arau angabana imongia na no tomete tukuma thinene no tubagua angabana ni au abana gatokwira munya mutongeria kainia cia plus bou egembe kana meru county mutuma bila byatoma ethirenga bano miaka mingi ngesaitie munyera ariere no tenda mkasi bwa mutuma nero mirane ukumire thinene tegorothia na tutegoro mwakura renge na egoromba na toromba kurembe tue atoromba kura bruto korea atukumirie thinene na Mr. Munya no tafadhali twamuthanire kanya kawe ne kundirikia na arire no tengweke tona turtire to temendelo tona ndene Meru County to muthanie tege CS areta makatel munyumora yo mukangeta yo yora wa mbesa 1500 dai yo ro mbesa 350 yuko lo 1500 Somalia yo ndaso mbesa ngirida ndatu dai yo ro 150 yao yo aitana yo ndugiri mwanja uka batu to bari mira tugerita nguba batu andrigite ando to bandrigite ubo tafadhali wana Munya ara ondori to kuromba kwa heshima wa mheshimiwa wetu ntoithingia tutrengwende ne Meru County ketha no rome kurtango itirara kure abati tafadhali no peo ana musie uruke na mugoku na na bagu nyanareke na mutuma twithingia ritengui irerereke na ro kanya miaka ero na remwe ngwe na tuthukire ngoce biasa semira na tuteno renge na choke mokoro gari aru arongi makura na no raikatero goto kuwa na ruore obisi ciake njemero lakini njemero akoro ya renge jeweto na kaunti yetu mira Keripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja. Alright, kire report yenge mutegeri wa Meru TV tugeta mbere na kuthoja miario ya ore wari governor wa mbere wa county ya Meru Peter Gatira Munya miario iri arikitia na kuga ati governor wakagitanaga kwa Meru mutumanto ithingia ni interim governor kana kethirwa akigwatagira igitekia ungavana kiri miaka ingi iri ejete na ndipo mabatongeria kuma county Meru ne bonekene kumira na kumeneria miario iji umwe watongira baba ni Alhaji Mwendia orano mwandiki munene wa kiama kiamba aja Meru araonekene gweta na mbere na kumeneria bunene uge bobo bwa Peter Gatira Munya Jeff wagitumana ethire akithingatira ripoti yu na gutubanganirio na njira endaja kako inde twathingia we tikanya kawe wakagatia rake ate hawe anani atagukua ebo twatile ndakaye twatile tugoja diara ito interim ibo ito na chomkumbi interim mukamunda kakatiere ate au atukarakaririe be tulekerie muleko kedari na miaka 5 aketete tire ndakai done tukuna mutire kinyaronda. Ou ni Peter Gatira Munya akiuga gavana mutumanto ithinkia kagwatirite giti kia ungavana gwa Kagita nikenda kiri kithurano twitite Peter Gatira Munya keja ewe miaka ingi 5 yawe ire ithirite tigere ni miario nandi kinya ithuritie bunene akaria ja county ya Meru na gukiria murutira jwa gisiasa ni aria akiaria Alhaji Mwendia ameneretie Peter Gatira Munya bunene na kuga mutumanto ithinkia gutigite kia muntu akaririte mutuma atejete kugwatira kinya muntu uriku ofisi ya ungavana ofisi ya ungavana ira mutuma ari te muntu agwatirite it's not interim mutuma atekariritie muntu giti mutuma kare substantive governor wa Meru. It is no sitting kugwa muntu akiuga mutuma ni interim imiaka ira gwatirite ni aria nkuruki Alhaji Mwendia kuga mutumanto ithinkia bakamugwata mbaru na kuga kinya mutongeria uju nombe kwatha miaka 12 tore support mutuma 2027 and beyond. Mutuma in governor wina record
ya kwatha miaka 12 na nusu River miaka 5 na kambugeni uju imenti iturare na gite miaka 7 miaka 5 ya Kiraitu na miaka 2 na nusu ya Kawira Mwangaza. Antobatigania our brothers atanochia ibare na gite miaka 5 antobegembe kinyabobe naki ya kwatha antoba kumegembe be naki ya miaka yao ntekwerwana ta muntu akuthugania bakare na gite miaka 2 bamunenkere na antobau nchokerie bau tura supportre mutuma mwanka kinyau akinyite tuerende kumo support now 2027 2032 and beyond. Kwa muntu nathire manja kuthugania mutuma is a passing crowd. Ni mantu kinyaja kwa timbaru ni atongeria pamwe ba ekuru kumaja kaunti je ya Meru. Mutuma ntwa ithinkio gatinda ko makuigaragara kabuti ogwa ukarinditira mu Meru ngugi ojora tukwirigire togatwitira ngugi bwega munya ogwa thenere Meru barite for 2.5 years humanity mono you contributed no ntuba kwethura ogwa no wothi ogunukiria cio maragara no kiraga antu ukiugaga gavana ni mama ugachoka leo wona mantu na wize buru mama uni incompetent wathiuruka ukiuga Kawira no kubua wairitia Meru na wije Kawira atari na uwezo na atari nyana ume bwa governorship atari na quality cionthe cia mutongeria ura umbo manage county resources atukwenda kwira atiri mutuma ntwa ithinkia akarinde gorwa na Meru bonze bamuromberete na bakimwendaga jangava wetu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wakitumamu. Kiri ripoti yengine ati antu barabakaraga miankene kana mwankene jwa kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi mono akari kuma ntereche Kiungwa na Chogoria ne bashumiritie bare amwe na kwambiria kwithondekera ndarata ya kugwatithania ntereti cio iziri kuringana na akari baba baugite ndarata izi ikethirwa ikibatethire kirimanto kathumba bombere buri biashara kuma rutera rumwe gwita kurutera rungi na kingi igethirwa gitetheria arito baraba gwita cukuru baraba ithirite bakithangika kumitumira bakiraniria na methente to ya Meru TV akari baba ne baugite ati bamuite kujukia itagaria riri ciakira ndarata izi bare bongwa na bobo ni nyuma ya thirikari cia county amuna thirikari nene kwithirwa cikibatezaniria na citakubatethia kuthondeka ndarata izi. Akari barabakaraga mwankani wa kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru ntere cia Kiengu muthenya wa imuthi bebumiritie na kuthondeka ndagachere gwatithanagia ntere ino chire gutigira bakurutaniria biashara amwe na arito kuthi cukuru batakuthangika. Community ici jire yandirira yambira MCA wao batimuonaga batije ni kwetile na kandaga saka niko ana bakiangwa primary baunagira ria betete skulu kuma nabo asendi ambogoli umite naja bwa Tharaka Nithi ana bamo baumaga Tharaka Nithi bakeja kuthomera nabo ambogoli na batulaga kunira kamugogoni kamwaja rusuru lukwa na nyuma yetu lugwatira kaunti jire kwina kaunti ya Meru na kwina kaunti ya Tharaka Nithi. Kaunti ya Tharaka Nithi irtonyera ambogoli tukauma Kiangwa Meru tukagitela mbogoli tukatonya Tharaka Nithi tukalikulinga biashara ya Tharaka Nithi. Bakiaria arakari barutererwa Kiengwa bagutongoretwo Pascas Gitongoro kumeriria gite kia MCA wego West mwankani wa 2027 amwe na Nicholas Mutua wanawe ura kumeriria matagite kia MCA wa Chogoria mwankani woyo baugite bathukitie tagaria rire nyuma ya thirikari cia kaunti chire kubariganirwa. Twasema ni tuli ya community twabanga nuntu thirikari izi ya county government nuntu nani kwa county government batikumba gukinya naja twatekitu our own togaga twakenda gaceje nuntu kwina ntu bagwitenda gaceneje bakithijaga na roje na tutietera kairi nuntu tugwetera tukunoga ukaraithia ndagace no rali mugogomo moru iwingi ni orire ukaraitha nyumia twale kwina landi riri yale mwana wa mbogori we antu barijaga mbeca jiao kana barelagana ba kumaria antu bani bale meto kulinga biashara inene ngwete kio munde tukiinga ntu kio munde nuntu bwa kugwatanira antu babonde beya antu bale baketho bagicokia wirwa wa kwinja ilandi nebatige mianka ati nande kwa county government nande kwa national nande kwai mwananchi ni mwananchi tuta wananchi tutize county
tutijendia ja national government ne tutethwe bakiuga ta MCA bawandino chire batoro bakinyantere ino na batibonaga twaragi tukaurania MCA betu bathire kutukeria thinere kiangwa ni othinere ichogoria no twaraithiria MCA wa chogoria ntegwitikia naije kwenda gacate no etulaga na ni muntu ule olomba kula akeja na akalomba gacokera reguru antu baba mwira bena thini andagaca akona na andagaca no ni akiangwa utemwona anda na wa mugongo wananchi na ne bakwira ni alemirwe na tutemwona gatwe na 2 years tutaromwona guku kana bula muona guku yes twina 2 years tutaromwona guku MCA tu atulaga nkubu ku thapuru the other ndende ujanda kaino ikigwa kwe mtu agwire aloje ni utuko muthaka ututije ni kwa umete no kutha umete ngula non na ngula non ni part of the community no mwanka ntu bagulane kana te umantu betu kwogu tu esiria ndene tukugwatira ni community ino jire tulisokaniria njamii emwe kenda tumba ukulania ara ende barutite mbeto kiri MCA baba bari baire kugwatanira na kubatethia nontu batabathuraga bakaraga tauni lomba tongere bau bangi na ubale bonde ni batige gukalaga obisini ni batige gukalaga na mataunini ni beje on the ground bone thina yatukulira na nontu especially antu ndagacateje economy rete thagiria nayo side tene yake angwa majani njara maingi caunagira ao na jationa gwakunira kwina antu bali mete marigo na bakwenda gwikenya ntharene aishimua betu na bali wetho MCA okiangwa wetho MCA wa Egoji West kana wa Chogoria nibo batiko to bugiciragiria community jenu tukwenda kuona antu ground antu bale bakuria community utongoria ni gucoka community na kuruta wira na community MCA the sitting wa Tharaka-Nithi na wa Meru na mwetu Egoji West bagwatanire batutethie kegura tukuruta keripotera Meru TV kuma ruterero kiengwa mbita murimi wa Mbogo. Tugitana mbere na riboti yetu tutegere mantu jegi otongeria ba county ya Meru aria akarina atori bakuma ntere cia athi akachiwe Gembe South ni bachumirite na kuonania kugwata mbaru governor wa county Meru Mutuma Ntoithinge kiri gutara mwana wao ureni mwekuru Daktari Esther Rukonga ore orekete na kuthurwa ta waziri wa mantu jegie kithomo ajandene county ya Meru kuringana na kariba baba ugiterere ni tagarire nene na ni kuonania ati governor Mutuma guterutere ruriku kana ruriku kuthura kire antu baria akwenda gwitaniria na bongo ge moreithi wa bakuma ntere cia Gembe arena riboti una nzira entarero ayore mwega akari na turi ba athi ndene ya Gembe South antu kwikene ya Kachio ni baumirite na gukara gavana wa Meru ule wikeja Mutuma Ntoithinge ni ontu bakubatarira umwe wao ule okumenyekana Esther Rukonga ule ari mwalimu ndene skulu ne ya athi na nyumene aikorutene rwe kamba angwenda chogeria munene wetu o county is excellency bwana Mutuma Ntoithinge nontu bakuona kwa irite amba ututhurira umwe wa atori betu SEC education na twina a lot of hope ke Madam Esther nontu ya batu ya atori itwichengwira aturitrite na kuringana nyangwira arita imorungu na amurie nontu botungatipura tungataira twana tutu twa special imwarimu special school na itukumia mantu yake batu ya atori alafu itocokeri gavana wetu nkatho nontu bwa kuona ibwe atwithire twina mwekuru aromerete education nontu mwekuru inyamo si mwekuru na mwekuru thaira kethira atongeretie mantu akithomo tueta mbere akari baba karite itagaria riria gutara mwekuru uju nikenda agatwika waziri ndene ya thirikari ya Meru County ni baugite nwe wenka kiumbite kwa waziri utenwa Gembe South kuma kiri mbali ya ekuru nontu guteungi womba kwa waziri kanjukie kanya ka uchokeria gavana wetu Mr. Mutuma Ntoithinge nkatho sana nontu bo tutarira Madam Esther ari CC wetu education na twi betu tukenete antu be Gembe South nontu kuma itebi ataranirwe. This is the first time to kuona a rep in the executive part of the county na tukawiboya sana kana ne ate antu betu bogua itukuiboya sana gavana wetu tutiwa utongoria boy kuruka buthuki ikwithera kwina tu element tunini turatuthukakia ekuru kana inya akuru
meaigwira wangi imwe ni gworia nyama lakini mwekuru ura atarirwe mutuma karonera imwekuru capable na imwekuru aina that potential ya kuendelezia Meru County bureba teri na ndivolitie kamiti ire kathithia vetting tuko ya Ramisi ni kenda ya thithia yumba gukurukia Esther Rukunga na atuike waziri wa mbere ndene ya Igembe South wa mtu mwekuru kuma rutene rwa athi. Alafu njokeria the entire fraternity neo the county assembly of Meru nkatho sana no tubwe kinya riu bakinyire na tukauarira madam wetu daktari Esther akinya nara eitara vetting ituboromba nete yo kinene muno twambiritie na MCAs beto Igembe South na the MCAs in Meru baumbe okilukia madam Esther tutongeria rutere ruru education no ntui muntu wiritaniretie muno tetheria twana tuto special na mantu amainge muno ndene Igembe South na umbite kwithira mutongeria winete iyo ko antu betu katuburia na chune na katho sana tuchokeria gavana na tumwire okitirenge gavana mutuma na tumwire tethai yake tumwolelia ne bura tuthitheria na burende tutongeria wekuru itukuona we ate kubagua ekuru ibakuma ko na tutarire mwekuru wetu na party inge cia Meru itukuona atarite viongozi bangekuru na tukaua boiboya sana sana sana. Togeria gavana wetu nkatho mutuma inyawe Reverend tunashukuru Mungu ontu inyawe mtu Murungu na iboya ya ontu bwa kurika na ntura ya athi kana kurika na madam Esther akari ya mwarimu badu inyato ria arimu itojogeria ngai nkatho ontu mwarimu wenzetu na rikani na toa support mutuma akari ya gavana na mwaka 2027 tutithira turwami yake na kura turithira turwami nyana maromba kenda tutongorwa ni antu bono kikauma. Bwana Yesu asifiwe. Na ntura yathi twatongorwa ni antu beno Murungu na ngai na rikanite athi ontu Meru County ontu ina CC wa mwekuru nte mweta muka CC wa mwekuru itorikani na imirango erurwa tukarikana nkuluki no tegera ngekuru bora ibati kwethira ikiendeka no ntuibo bawatilite mechie na ministries yu ba aero department yu twitikiria baitongeria na chiete boya kariba ibonenia gikeno gikingi muno na kugurwa gukwingi muno nuntu bwa mwana wao gutarwa ari waziri tuno kwa ile kinyare aere selected na Mombasa onto bus sport kwethira kelewa bira youth bongo bomba kubuithia na bakethira bakendelea aka wiboya buruke inyaga bana wetu mutuma onto akuona kwa grade kwethira Igembe South twina CC omwekoro mbere na tukiwa iboya onto tukwa ile speed ira twithite ni yote kabati buranka wa thai speed ira sasawa na tukuona muthio manto yu sasawa. Esther ni mutori wetu na imami wetu ra twendete batu turi ekuru itukuibwa tuthurerie ntukia maana. Bwana Yesu asifiwe. Kinya thaira mese uniki twetake we na tukona kirira na mese yetu yacokanira so itukuromba kinya MCA betu baeta ko babwetheria vetting tafadhali to broma nete yo kinene tuyukiria imami wetu nikenda ntura cietu ciakura na ikenda inya Meru yetu yakura na tweta na mbere. Shalom. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe mawa Otiu ya murithi wa ba yegimanto tegi otongeria ba county ya Meru ne onko ingara ndeto chieto chia Meru TV tha mugwanja nkurikanie okaire otoro kuona ntuku ya naru atore emwe kwa emwe kuma Fortuners Resort Nkubo ne moka wajwidire tojo gitongeria na gweta na mbere na njira ine sana ndene ya South Imenti na kurukikire county onde ya Meru. Fortuners Resort Nkubo ne mukawa jure barabarene ya sibitari barabara ya sibitari ya Konsulata barabara yeta monkantere cha Mitongo. Actually oriara sibitari ya Nkubo ni o mita iganari mwaki na okadro ogikinya kire mukawa juju jo Fortuners Resort Nkubo ne otokadro kinyatore na mubango joto jo rumuri ro siasa ogorobo na arua aria mwandiki wetu wa ntoto njeri wa cheupe akadro arena gekaro na bomba batongere kuma nteriji cha South Imenti kwareria manto jegie urimi bomajani urimi bwa marigo
na nkuruki urithi bwa ng'ombe kana manto jegie iria manto jaje jetatu ja kethoro ja kiare iru ogoro bona aru ndene mubango joro muriro siasa mbetikiria na njira na mbithironge gutariria bwa batongere baraba kethoro barekiriro muriro siasa ogoro bona aru tokethoro turi na Honorable Ashford Kathara ojo ni murimi wa iria together tuna George Kenyua ojo ne mukaririgete wa vuguvugu aja kaunti ya Meru kuri na moyo tongere onge kumanyaka hata mawira Mathew hethagerwa ari director wa Kionyoti Factory mutongere onge tukethirwa turi na wentu kwena Rwanda na rumuroro siasa ari to mutuma mwendanto together tuna kinya mutongere onge ujigana ta Nicholas Kiremi Kanyata mutongere onge ne murithi urani chairman Imentity nkuruki together tuna Honorable Kireria Mwobobia kinya kethirwa ari na ruogoro na muthia kire ageni beto bantuko akethirwa ari Nick Mburugu ojo no ari MCA wa wadi ya Nkuene ora turi actually turi kire wadi ya Nkuene na together tuna ro ari MCA wa wadi oje turi ari to Nick Mburugu atongere papa bonde okethirwa okigwatanyira nabo ogorobona arua ngikurikana tukethirwa turi waja aja Fortuners Resort Nkobo nango kwira areri wakenya kire sibitari ya Nkobo tonya na barabara ije gwetarotora mitungu kuma sibitari ije consulate ya Nkobo niyo mita 100 okethirwa ukiona hoteli ya Fortuners Resort Nkobo iri o barabara ene na watonya okethirwa ukigwira irua into kathumba ndene ya mukawa jejo onba mbetaga Dennis mutuma muthomi mbithiro nge kwendagira kagita gakega na nkuruki withiro uri na weteri bubwega ugetera mubango joro muriro siasa ogorobo na arua waja Fortuners Resort Nkobo ithira uri na ntukwenzaga